everyone, welcome back to my channel Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasisu wari ama puraga lakjare. Do ngasigi wari sidi yam ngakpa amasung alien ga UFO ga mari lainaba aduga mawari ni. Ado ngasi aina iliba PSC House of Inapi Cinemana pibirapa pi ni pi panik sut pibirapa ne. Ado wari libani na pi kitang kawai na urego. Ado sigi wari se 1980 da thokiba wari ni UK da. Zigmund Adamski ko ba nupa stage da thokibane sigi thawdok asi ma se asengbadi Poland dagine magi nupi Loti Adamski hana moyani se 1951 da lohonga matungda Second World War gi matungdagi moigi properties ingam thina stricken oiba adagi war gi kanu mayam leibda moi se UK da migrate tawraga leibane Mase mayamna Ziggy haraga oina number khangne aduga June gi tang taruk 1980 sida numit se mase late lunch ama chai mai nupi ne cousin ne aduga numit sisu yam thina mangon da khara stressful oiba numit oi mai gi god daughter ama next se luhong doiba luhong doga mase yamna Ziggy mai gi god daughter se yamna close oibena mana khoi bride to khoi kaina do ail daga khutna samaga pubudo adu mana pudoine adu moyani se angang kasaboi gi medical condition gi matang na macha leite adu na huziki god daughter se asi se yamna kono to bai tare moine yam nushiraga yamna luna tawraga hek mai gi macha magne na khalaga lei ada sigi lohong bagi preparations da Ziggy gi mai gi cousin ama lai cousin siga moi sikuziki arrangement gi matang sida dum mari marang tongna basida ngasai gi laiba cousin sina mai gi god daughter se Ziggy gi god daughter sida kanu khara disrespectful oyena khara ngangna bajani taista jek pano sina Ziggy naga marak taga khama ga kholaga mai cousin daga chaidana khotna haina smain lu hongbagi saina arrangement tawi sina na dumaina yamna si thawai dana ngangi do kai gino kholi dona marai tongna raga moi je halaga lunch ki table sida su moi je pham na yamna kari tense oira hai tare ne khara kano nungai na da bagi type da moi se lunch dum tawrami ada kanogi Ziggy gi nupi se Loti se ma se magi masagi anaba ma leidana adum wheelchair da adum phammaga leyana bana aduna Ziggy sina adum yingsan khuchen ba magi mateng tongbi bokot pa se tawi moi se sum chari ngai sida Ziggy sina kano ma kawre na ngasai moi gi lunch ki sigi se ma sida mashed potato ma hapadaba sida mashed potato se yaw ma je bu kanu tawrama ba kawdana dukan da chatpasida ma lai hodabsida kari gino hangte ma na phaklok na charamba dagi ai potato se ai usiki alu gi kanu gi mashed potato je tawgadabne adu wale si ai alu leiruge koi sigi mana ki dukan sidagi na hairaga hagotpasida Loti ga sai gi mai cousin sina yengame ri huzik kainu yamna it's too late ai di usik koi lunch saba hore na mo potato mo le jatoi do ma di yam thingani kanda Ziggy sina kaisu kai ting hak tang ne mashed potato semba ai kan tawruge lawruge na raga hagulaga mai wallet to hapchilaga thokhre mai nupi na su mai cousin na su khangde ko kai doino mana kudak decide tawraga sumaina kano alu leiba satkhrize maybe ma do ngasai gi yamna stressful oiba amasung sai cousin do ga mari dong gi bokot ki da maybe mana table do gi thokharga haktang fresh air lawruge natraga na sum mai gi cousin do sum ururaga ma saungning bra karino adu na ngaktang mini manga tara dang thoraga ma ngaktang masa do ingthara kan da halakke na khanbra adu di karam khangde kem hairam da bidadum ma alu leiruni hairaga ga dum thokhrabani Ziggy sina thom dai da cousin du na hai ko ai kano pochei miyam do re de ai sulake nanga laura hadi chatmina sira na hang matam da Ziggy na ya de ai thanda ni sidai da ne khong na minute manga tara khatane chatpada dukan do adu ai dum leuragi na dum kano ga leiram mo Loti ga leiram mo haraga ma se thokri adu huziki kano na leiriba Ziggy na leiriba mafam se Tingley ko Tingley je kano yamna safe oiba mafam ne aduga ma se sahi kuntaret coal miner oina huziki Tingley harba mafam sida thabak tawraga lei masa yaujadраsu adagi mai gi nupi do wheelchair da lei haidana moi da wat pa kem leite adum yam thina harauraga yam thina stable oiba marriage amani Ziggy ga Loti ga na lei se store se inang na mini manga tara khatani hangaran da zapada maybe minute tara oiraga su haina Loti sina ngairame hadi ma hang minute tara nga da ma je halakadoi na halakta basuda ma se ahamba da kano se halaktari Ziggy se halakta badagi Loti na haina na kano se Zigmund je smaina halaktri magi si mai character na te
mana karigumba thabak lairasu mana chattoba oiragasu ma ingona dum hairamgani yam thina pragmatic oiba habedi yam thina kano practical oiba mi makhana mani adagidi sumaina hekta mathanda kana mukta hairamna chatpai se manga si phok tawdri khodri adu sigi store se mini manga taram tang lapane du hujikti ma pungkhai mu phare ma halaktri se nang amtagi ngogera haina mana kano sida sigi cousin sida na hai cousin nang da chalaga amta dukan da lak param ta hangu kholona adagidi sagi cousin sina ma hagolaga hujiki dukan se chala kan sida dukan gi marak se mana changda dukan gi mapu do leirame da mana sumaina jigi lak para khot para na har kan da hujiki dukan pusna la ame la agama alu potato bag am lei bane aduga dum thoki ma yung gi mai gairom da han gi bane na hai adagi sagi cousin sina mi bi lambi da ka thaina ra jala moi do natraga ma nga hak na sai da pham ma ga leira bra khot la bra na ade ma chung mayum da hala kan da mayum da mai wakhan da by the time aina yum yor kan da di jigi du mayum da leira mani na khalaga yor e kan da loti da mu hange haina la abra na loti na lak tri ka dawra gi hai ma store da gi ti thoki ba mini manga mu hedi mini manga tara mu phare hai yum gi mai gi rum sat khibani na hai bis da loti ji pakhatli jigi se ku ina coal miner oina thabak tawraga coal mine da thabak tawraga leibani na ma jigi sor hon bagi asthma khara oi ma se asthma gum khara na ba dagi sor gum khara ga wa ba da loti gi wakhanda smaina ma nga si stressful yam oi gi bani na lambi da chapadaga ma se tur da na sor hon baga ngam da na wan tha da ga leira bra khola bra nang adu ti am ta hang biru je la on ta am ta hang so na mai cousin ji da mu lambi da mu chalo na cousin ji mu lambi da mu chale ko chala ko nge jigi na ko na kho da na ne gi ding ha ga sai gi moi gi adu gi town mana ko jigi mana lei ba town ma cha ji mana ta bens ka myam lei bi do adu ma phun da chat na gi ba si da jigi ji thi ba phang da ba da gi hala ga kanu si da loti ji da hai loti ai thi ba phang dre jigi do kanu do khai sai no area loi magi nge kholena adagidi loti sina pakhatana moi ani tawraga moi neighbor sing na chalaga thung thilaga hange hadi saina jigi do ubra khopra la ambra noi uba jang noi kamai taw khon utaw ga samayam sina loina ma khai moina chaba lunch moina late lunch se nung din gi pung mari ga tarak da chabani ko adoduna mayam na hai se jigi do khoi dinga sai ayukta noi gi kano gi luhong bagi arrangement taw do hena ude ko ten hai dagi smaina mana kano tawraga ma phamarang khangdana chakhiba khokhiba duga pau hairam da base yam jingnei kholi amda thimina se na moi dagi lekai mi mayam se tawraga thiba hore dagi di lotinga police da phone tawraga sumaina mai nupa halaktre khotre na ahamba da police sing do ta search and rescue tawning de kai no da ma do 56 year old ko adult ne aduga ma gi sumaina thoki ba hai base karai nom chalam ba yai kholam ga ba yai aduduna nga tang ngai yo khoron hai base da loti na hai je ai yam chingnei kholi ma sumaina sudok to nu pa na te duga ma gi saina car kai kai zu to pu gi ni makhong na chakhimni ma makhong na kadai de gi lap na chatui no khoi sai area se neighbor mem ga tawra lo in thi de ma si jigi se thiba phangdre amta tawbiu har kan da policing je lai laga sum moi ga dai mi sing da question noi na khara hangame do pura ekta search and kano gi rescue gi chaw na khoi investigation di moi su launch tawdri ade moi na sum la moi gi dai gi mi sing ta sum hang da jigi se karamba mi no khot no hang da mayam na o jigi ga kano ga di loti ga di yam na phabane khot pane jigi is very practical man ade ma di yam thaina yam thina punctual zo oi bani khot pane aduga mai nu pi ga mani se nungsina na lei bani khot pane na tawbasida atopa kai kai di kano kamai taw ki khole no ngasi gi no misida khangba lei bra na hangba moi neighbor mana hai ma gi cousin du ga di moi ngas ka luhung bagi arrangement tawna bagi kitang kano di tawna gi bane mare ka marang di ka tawna gi ne ma ki ko daughter ma yam close oi ba moi da dum lei bane khot pane du do luhung bagi khara di stressful oi gi ni khot khim ne na hai bisida police ki wakhanda imanga sai stressful oi bane adagi di mai cousin du ga marai tawna bane dei luhung bagi kan tawna nga ha ka sai da ma du chatlu ga nga kang kano taw ro ngani get out of the situation kaina ga hai dare ne adu ma oinam nong male aduna yam kana hena khanjalura no loti da hai nungdang do halak pra yengo kai no da nonga laga luhung basida mana kaina do puthok toini na ma dum lak chani khot kani na hairaga noi ngai ro nungdang lak kani noi lak ta kan do ina khoi da mo pau pi ro na hai ma ga police ni sat khare numit se nungdang ji tum da gai loti ga mai ngai sagi cousin du na ngai basida jigi se halak tri nongala kan sida zo halak ta basida loti jina khali na manga kanu mai cousin du ga sauna bu da maybe ga luhong pham daga mu lai ram su kanang khang no na ayuk ta luhong ayuk sida mai nu pi su chale moi cousin du chalaga luhong basida
ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯝꯗꯥꯏꯁꯤꯗ ꯖꯤꯒꯤ ꯀꯥꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯊꯤꯕꯁꯤꯗ ꯖꯤꯒꯤꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯔꯤꯅꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯦ ꯂꯣꯇꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯠ daughter-ni ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯧꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ something is very wrong ꯑꯩꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯊꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯕ ꯊꯕꯛꯅꯦꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯞ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯂꯣꯇꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯤꯒꯤꯗꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯈꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯁꯦ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣꯅ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯑꯣ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯥ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯗ ꯗꯣꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯊꯤꯔꯒꯦꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯊꯤꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯐꯣꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯖꯤꯒꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯪꯕꯗ ꯖꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯔꯂꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥꯒꯠꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯆꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯋꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯆꯍꯤ 30 ꯃꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯃꯥꯏꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯪꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯊꯃꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯥꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯦꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯑꯔꯂꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯅꯦꯅ ꯆꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯃꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗꯨꯗ ꯑꯔꯂꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯈꯣꯠꯀꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤꯗꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯁꯤꯅ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯒꯤꯗ ꯖꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯞꯁꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯔꯂꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯈꯣꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯔꯂꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯃꯦꯟꯗꯣ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯁꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯣꯗ ꯗꯣꯇꯔꯒꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯤꯜ ꯆꯤꯌꯔꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯀꯖꯤꯟꯗꯨꯒ ꯈꯟꯅꯕꯗꯨꯗ मासे सौमंदना माइगी फैमिली दुपो एबंडन तौरगा चटखरब्रा हाइदि थादोमगा अतोप्पा मफमदगा चटखरब्रा हाइना मोइसि चिंगनै कइनोदा मोइना कोइथि इथिबसिदा मागी साइन मासि लैरमे हाइबगी मागी कनो मत फंगद्रेबा मागी साइन अमत फंगद्रे साइगी दुकानदु चंगे दुकानदु हाइसे मा लामे लागा आलू दु कयम तौरमदे जस्ट आलू गी पैकेट तुमा पाइरे अदुदुगा पैसा पिरमगा अदु मा मयुंगी माइगिरुमदा चटखिबने अदगी अतोप्पा कनामबु कसु लंबीदा थेंगनबो खोटपा कतु उदे खोते अदुगा तालक मान लाकपुदो तालकनी अदुदुना मीसु यामना कन्ना कनो तौबनति मीसु याम खदि मयाम लंचानरगा मयुमदा पोथानबा टाइमिंगनिना खुइस अतोप्पा उदरे ना अदगी मयामदसु हंगबदसु अमत उदे ना हारे पुलिसिंग जिजु थीबे आबा थीरे मागी नेबरसिंग अदै माई ममानबा के लोइना मकौदना थीरे अदुबु जिगी जे थीबा फंगद्रे मागी ngसाइगी दुकान दगी थोखरगा कदाइ जखमनो ज कनामबोंना खंगरे माजे ही जस्ट वेनिश माजे दुम मांगी बै टाइप नेबा अदुगा जून की तांग 13 गो कनोना जिगी ना मांगी बनमी मंगानी सुबसिदा ट्रेवर कौगो नुपा अमले ट्रेवर पाकर से मागी मपागी कोलियार्ता थबक तौगनी अदु सिसिना इंग्लिश टाउन अमनी टोडमोर्टन हाइना मफम अमदा सिगी कोलियार्ड से बेसिकली कनो हाइबदा ओपन यार्ड मने अचौबा कोई ओपन होइबा पब्लिक की स्पेस हम चाव जगह हमने अदुगा जस्ट मोई कनो वायरिंग की फेंसिंग तौरगा थंबा एरिया ने सिदागी सिगी कोलियार्ड सिदा ट्रेवर से अदुम मपागी दा दुम थबक मागी दा तौरगा हुजिकी यार्ड सिदा कोइल मैम हदी कनो मैतान हाइतारे ने मैतान मैम लोंखला वांग वांग चाव चाव ना पाइल तौरगा थम्मे थम्बसे माजे अयुक से लाए उसी ट्रेवर से लागा गेट तो हांगतोगा माना हम हेक चंगका गेट तई बसिदा मान उरिस ओपन पूरा ओपन स्पेस अमने इज कोई मैतान कोइल कोगनोजे कोइला हाइतारे सि मैम जे लोंगा वांग वांग पाइल तौरगा थम्बदो उई अदा माजे ngahak yengame dagi nong sugiba nungdang se stubagi loina mak chotlaga kholaga adagi storm su tawgibanina na masina ko hingi haidi atopa koila kai do pai thokpara khotpara kaina ko yengamaga kaim tawdabadagi ma ngagi office ta masi changaga mai thabak tawba hore ngahak leraga lunch timing sida masina khali singa sidi delivery kai su yam kanna leiba natabani lunch se चावरगे खोलुरगे है मासी लंच खजिगी ट्रेवर से थोलगा मोय दुई मनाक अदाइदा माजी रेस्टोरेंट अमदा लंच तौरगा हलक पसिदा माना गेट से संगक पसिदा लाकना सुम मान हाइपेतन कोयिंग बसिदा कोई लागी कहना पाइ मैम चिंगदुम लेबे सिगी मथक्सिदा कइनोमा उइबा अमुबा कोई ब्राउनिश कलर गोइंग तोबा अमुबा कइनोमा मथक्ता लेबा उइ उबसना मासिना
kari no ne sibona do asigi mafam se zigi kano se koil ya kono gi courtyard se railway track ki manak ta leibane railway track ina tak nei do railway track ki zigi railway ki track ki manak sida homeless am lei adogo homeless sing je yu thaksalaga ngauksalaga hojiki courtyard da la aga hekta moi kol mathak da ga tum leiramba adugumba hekta leirame adu da mai wakhanda si homeless gumba mi ma kano tawro sala la abasa la aga leira khole ra ma ji hojiki koila sida kakhatle kakhatlaga na mana laptak na yeng basida hippaga mamaina upsalaga hippaga leiba mi mu yi ubasita mana khange asi yungo ba mu leira ma le khole na ma ji mana ayau da na yengam da na kumtharaga hujigi mi se sut khoi gi moi gi sut ama setle adagi mana phone noina kano da pharmacy moi hospital doina phone tawraga ambulance oina kaure smaina homeless yungo ma ra khangni taraga leire kol sida na aduga it was not a new thing adum moi gi kolya sida hujigi homeless sing je la aga hekta laisan ba khot pa sigi dum lakpa aduga haina yungo ga leibe je dum moi gi kano na medic thara ani hedi ambulance thara ga medic sing na haudo ko ga pu ba khot pa hospital da gyan ta han ba khot ba dugum je yam twin tawi ada mana smaina yungo bora ga no homeless ma ta leire haibadu da ambulance zu adum yam hadi hathu lakpi do oi dum la e la ga moi se yaura kanda Trevor da kadai no khopuno na hangwa sida medic moi nupa ani ni lai se lakpa sida moi si a je si ma thak sida adu uri je si ne si ta ra ga tum leire yungo ano homeless oram gani na hai moi su dum yam toina hujigi kolya sida lakpa jani hujigi medic ani se so adu moi su dum no ga la na do di puthor ka no jinu pa ja haudu pura se na medic moi ani sida lakpa da ahambagi medic kakhatpasina kano tawe mana kakhatlakan sida khoi koila sina kakhatpase loina mang moi gi sut haina powder to ko thok do khoi maitang ga pai ba maitang gi mai sut man ba ga mayam amu bo do adu go do loina ma moi ma phi da ga loin tai ba sida mana si ma thak sida kakhatlaga bu kai mo sigi yungau bo sin lei si bo nam khalaga medics ahamba moi sing je kakhalapani da kakhalapa hujiki Trevor je su kakhatpa je Trevor na ahamba u ba sida mana khalle sigi sut se amna atang ba foi gi tailor made ki adugumba suit ni ko adada mana khalle si kai no sigi homeless no pazina kadai de gi su amna nan graba sam tang ba suit si bu kadai de gi si li sa no na khalame adagi medic china ka khala kan sida hagolo mana hello na ko raga hagolo to basida su kan to dre amma sung ling da badagi ziki medic amma sina manak ta ka khalaga mana medic amma sin he yo matam sida mamai da dum upsalaga taraga lei dum uba ada ma sina swaina nu pa je pai raga thangkat laga sai la on thoki to bas ma ahamba ngamdi ngam da dai mana hagolo ne hey guys get up and mana nu pa je ziki taraga lei nu pa je mana no ma ga hagdo basida so hagot ta basida mana swaina mai gi pangan kan to raga nu pa je ki segi lengjum se pai raga mamai je swaina lai thok basida medic se ka du ur mamai je ma je khangaga kusiki nupa se tong thadaraga masina akum tharaga call the police and mai kanu sida mamana ba amasida ai mamana ba amasina what happened police ho kan to police ko na haraga ma se be mamana usiki mai medic mai partner siga kusiki ambulance chelaga ambulance gi police ko raga mana ku da police da Ellen ko ba male masina mai gi khwai nak pa do oi beduda mana smaina police namta la o sida moi gi kano sida kolya sida nupa ma lai si nupa jam thina weird oi it's very weird amta la o na adagi police la e ma ga do badi has final weird oi ko len ha bedagi mai partner ram ga la Ellen je la ga police na yo basida sai medic do sai u bu nupa do di pura mamai ga do khoi ko no to raga machu ko khoi ku chu ko menga manga mamai ga do so ma pi ho la ga le rame da Ellen na kai dawrage khotla na hangusida sigi nupa mathakta lei nupa se kanum to khangdi something is very wrong with him amta yengo na dumaina sigi medic nupa sin hai Ellen ga mai partners na sigi nupa do lei haba mafam do changak pasida koila ata ngai duga foot kanu fit 9 thoi mu wangi sigi kanu se koila gi matum je sidai ma jina mathak sida phare na kakhalap pas aham kakhalap pasida ma se kan to nupa se lap na ubada khungu ama tongi khungu mem nan ba ma tongi duga mai gi mapi kanu se khoi gi sut ju ui ada mai gi sut sida
brown color gi suit ne aduga sagi koila amata paktabado aduga hojikta kano sina police na moi gi kano sida minute ani tang ka khalak pasida moi gi khungup tagi adagi khongau dagi moi phurik ase heta khoi sagi koila gi powder sina loina mak su dana pungmu re aduga hojiki nupa gi mathakta tunga lei sidi kaimbo khoi sagi koila gi kaimbo pakpa khotaba to sida alien singa tang ngai hedi karamaina to mana sidagi kakhatpa haije makha de ka khalak pada khoi nga tanga sigi kano jibu mini ani ka khalak pasida khoi fees de pu mu dana loire mai gi si mai brown gi suit de kem tong de khung su kem tong de ma janga tang di laptop na ub dani ko mana tang di ching ne adi alien jina khara manak naksale manak naksan basida mu mana u isem thina weird oi bizarre oi pot am oi ba hojiki nupa jigi masam je koi kati thaudabam na koi chaba on mina ka kapi ki type ta no khoi ka makhut ma saina ga sam ma para han chaba kak pai type ta tawraga masam je ta khoi kati maram mayam ga tawraga sam kakpa gi amasu oi aduga mai gi masam kakpa sida su khoi sidaida makok sa ha khoi ka ball sport se asu lei ba hadi tang ba su lei ba masam du kamaina khoi gi sam kakpa haita ba mi mana kano se hujiki nupa je nampu daga pharaga koi manipur da harga na yu ngau kanu tawe do yu ngau gi kati thauda bana kakpo do gi type daga khoi gi mache ka ama samje loina mak loi kanu taw lei haidi sai masam ga taga khoi pai ra lei bido adagi ma sina khara ga changsal la kan sida nupa je man haina yeng tha ba sama mai na upaga lei nupa se dom aduga ma sum yeng tha ba da mai gi sigi mangak sam gi sai sida cut ama lei aduga cut sisu dum I thui ba habidi am freshly cut tawraga thamam bai type ta mana khalle nupa je nung sai dagi kano hoina Trevor hoi de sai medic hoina uba se phana de koire du mai gi sidai da ngaksam da nungdang mana changa ga tumama ga su sida cut leiraga di hujikti I du kangham thoi du hujikti kai hujik phoba du mai gi da I kitang de tho lei se kamai toino na elena su uri je sidai da amthina weird oiba koi sangba machu gi jelly gumba amazu ui hujiki ana kano sida mai gi cut sida aduga hujiki cut sigi mathak sida loina mak taisalaga thamme be hujiki asangba jelly man basina adum mak sai gi substance je karino haibdo di alien du di khangdri alien jina hujiki nupa se mai gi kano da mana ganda onthokna ba na mana kanna tawraga haina onthok kan di alien ju khangaga sai gi nupa du thado ga ma ju leiba kaino do hujiki nupa jigi mamai se khoi gi frozen koi ki bagi masakta adum frozen oira lei bai type saina loina mamit ka lauk thoga makhya tuna launa ka thoga mamit ka se song thokai man gai to bagi phibam da leirame asi ubda ne banga sai gi medic tuna khanga ka nom tawre si nu pa je there is something wrong with this person hara chen gi do elen oi si gi nu pa ji gi mai gi look se pura frozen in absolute terrorize ne mai gi maya ga do ubda ma su khang kari no tawri si bona Elena khange asi obviously asi yungauba wan dharaga leibanate asi dead person amani aina duga mangonda whatever happened adi mangonda thokpa thodok se atokki matik mangonda ki bai tare nam tik ma je frighten oibaduna magi dead pose se hujiki mamit loktho mamito chongtho ga maya je launa ka thoga absolute terrorize ne khoi mi na ki bagi terror do aduda oina si bagi pose hai se ma do na kiba kaino mangonda thoe thaudo ma thoe aduna ne na moina nupa je kanano na thigala kanda di Ziggy Adamski heba nupa do oilerame adu si je magi sire haina mai mystery je solve to bona tadana mangonda thoi ba thodok se asi je yamna ngaplingai oibado numin mangani mamangda Ziggy je karamaina mai gi mayum du dagina hojiki mafam da lai no haiba sigi questioning lai Ziggy na mangi ba taung se asi siga hujiki mana kol gi yarta phangiba mafam je kilometer nifu mu lapnei ada mayam na hai je Ziggy jina kanambo asigi taung jida hujiki kol yar leriba taung jida kanambo khangbana tana mana karamaina makhong na dus makhong na chakhibani makhong na karamaina kilometer nifu je chamino haibase sigi mafam jida mana leiba hai se makadobagi leidoino mai maram sungnai leite mari alu leibane haina thokhibni aduga next day dona mai gi god order gi lohongba no mini adu mana karmaina sigi kilometer ni phumu lakpa mai mayum gi town sida gina hadi kilometer ni phumu lakpa sida makhong na karmaina chatlaga leiramino haibase sigumba je sigi question je hena mayam je magi si baje o ma mangi bado phange ma si re na solve to dilar na mayam gi question je do doina police gi question mayam gi question je do doina loin lai
adai mayam na mu question to ise phare ne ma khong na ziki mai town du dagi numin mangani changna ziki kol ya chida lakpane na khairasi la aga mana kari do bagi ziki town sida la aga ka do bagi si kol ya chika do bi choose so no adu su public open noiba adu ga mana sida da kakhat pasida karmaina kana ambung u hodri no mai sida da worker lai ni andagi di moi mi lai ni asigi homeless mayam lai ni asi laiba mai laiba mi mayam laiba mafam sida mana public place sida ka do bagi asigi kol mathak sida kakhatlaga sida da lai duino haibase asi su question among tawre Trevor na hai se ma dum numin mangani sima dum thabak la I kholi ma do adagi moi delivery to wa truck mayam la I moi gi da thabak to ba coil gi thabak to ba mi mayam la I moi amata na udi sini das mai gi nu kano sina nu pa se la aga coil ma thak ta kakhala ga hipalai bai do aduga ayuk tu da zu kano na Trevor na bai mai gi siki ma phangba ayuk ki zu ma thabak la ni thabak lak matam da ma ne gi nga matam da siki coil ma thak sida joina brown color oi do ba mi ma kanu ma kainu ma hipaga lai ba se ma ka di ude it's only mana lunch chawraga hala akanda u bani na dumaina Trevor na su khume Ziggy na hoi tumina mi kan ambu udaba talak yengaga siki mathak sida kakhat pane na hairone kakhat pane hairaga di mai gi mapi maronda mai gi sagi khungup tu da koila gi powder mayam kol gi powder mayam mai sut mangman ba powder mayam tai ga da bani adu amata tai da inda sit na na matun tu ta phajana ma main upsalaga lerami na kamain dawri no haiba sumlu kanagumam na maze hoi hat laga sigi kol mathak sida thangkalapani na hairaga su hat pa mi tu na di singkhat aga de porakani mana di pammaga di kaisu Ziggy do pukhala roi adu kai gumba mi musiki murderer du na Ziggy je hat laga drag toraga mathak ta pukhala aga di amok hen na magi ma phi do ngasai gi koila gi powder mai am do tai gani du bu sidi su tai tai ram de adu na karamai na mi du na mi mana hat laga thangkalam do no na asigi question mai am se lak to ni ko adagi question amana mo phare mo Ziggy nupa sina hoi mana pambra ama tawbra auraga nupa je Ziggy je hatoga maton sida mana phajana thamamba oiraga di kama kai to bagi mi do hat laga asigi mayam na public na uba railway khoi gi track manakta de homeless mayam laiba de thabak mayam suba mi mayam open public place ka do bai thamam doi no anyways mana thamamaga zu adum kai gumba kano do killer do na ma hat laga thamamaga su mi na udau laire uraga killer do adum phaba haise sit ilai na kano to buni phaba ngamni do na karamai na kai kanana zu hatui no haina sigi mayam se Ziggy ki post-mortem ki matung ina moina khangba mana ngasai gi set liba brown color ki suit se asimai ma phinate ba mana mangba numiti da set ki ba ma phinate haujiki suit si zo yamna weird oi ba mawong da litlamme suit litpal gi manung da phurit ama litpa je si phurit to yawram de just jacket tu ne adu mai khongaw du ne adu ga jacket ki button si zu haita ba mi mana hadi ma punsi gi suit ka set ba mi mana button pan dong na mathak manga hadi loina ma honor ga kano si mai ngasai kudam jing je honor ga loina pan bi raga thamam me lu ga ngasai gi masam du zu adu mai na ka khiba nati masam du zu kana lom na chaba long na kap je u se kana mai na kamai na ka ino hai ba si zu khangre du ngasai gi suit zu yamna haitaba angang macha ai dan raga ma punsi gi na ha ba du ma punsi gi u kano suit set pai ta ba mina button pan ba dong na pan bi ra me ngasai gi Ziggy gi mangak samda kat ama lere ma do adu su yamna weird oi coroner du na khangdre kaina ka ino hai ba aduga sigi kat sizu yamna fatal oi do ba kat na te ba adi asi sigi kat sinama si bane ba nati sigi kat sidi something moina kaino mena surgical gumba pot amana oram do male karina no de hai bangam dare coroner sina surgical gumba tagana kaino na kat tawraga mai gi sidaida tairam mi ba asang ba ngasai asang ba ge jelly substance asi pot sizu karino hai ba sizu khangdre Ziggy gi coroner se James Todmorden gawe Ziggy autopsy tawri se man hai ba da mai gi career da quite mysterious oiba case ne hai Ziggy gi se adagi Dr. James na phangbada Ziggy se numi mangani sure ko manghiba mangraga hoi phare ma numi mangani mangre numi mangani mamang ji ma siraga di magi body je pumba khotpa tawni du su kem tawramde aduga magi makoi se 1 day gi haurame hai haibadi zik mana huzik se kari tari mana phangba numit se asi je ma je numit da
माजे हिंगमगिनी अयुक फौदी हिंगमगिनी कईगिनोदा माई मकोइजे अयुक तो फौगी कनो खरा हौरमे हाय सिगी कनो फजना खंगद्रे मोय कोरोना हाबो कोई हौबसे नोंमगी खजि खजि स्माइना हौ माले दोन ताकपदि माना मांगिबे नुमितसिंगदा मा मकोइ फानबी खोटबी अदुगा माना सिबे नुमितुदा मकोइ फानदबनना मकोइ दु खितंग खजि खजि हौरकपनि हाइबम लैरमे अदुगा बिगेस्ट क्वेश्चन जे माजे नुमित नोनिजे मंगानी जे कदाइदा लैरुगे सिनी मागी body da yeng matamda mai chakhau da chak yaurame ising yaurame he was not malnourished ma kanu dehydrate tawramne phajana mai body do hydrate tawrame mai body do phajana nourishment phangami habide machinjak pi kana kanu ma chak chaba khotpa adugumba charami aduna aduma yamna haisi karai da leiruga sigi mayam je charuino haibsima amuka hena strange hoibase ngasai jigi da phangba green jelly ge ointment ama magi katta tairamba se sije doctor singduna identify tongna bo hone kari pot no na kari makhan gi kari substance no na moina phangba ngam dabadagi moina national gi forensic scientist ta muthai sizem da identify taw kari pot no na ada forensic scientist mayam sina thi test taw ba ya ba taw ra kan sta moije khangba ngam dare kari pot no haibase moige data da amata yaudre hena aduga ngasai gi moi amu hena mai body ji gi matam da mai gi mangak sam mai gi soldier size sida zu burn ma koi mysterious oiba burn mark map lerami ba mai na din ati kari koi gi acid kumbam na chak ki bai type da aduga burn marks map lerami police na yam thina strictly moi gi investigation taw bada moina kano se jigi se mana mangi badu mi mangani se sida hospital amata da kano taw de treatment taw de khote adu di karai de katno karai de gi burn mark no karai de gi green ointment no hai basu khangdre aduga ngasai gi kano sina coroner sina mai reason amadi pi da ba yadabnina mai the way he looked mai dead post to adugi matung in yeng bada jigi se heart attack tawraga sibani haina oina che adu doina mana clearance pi re heart attack sizu mana iri je extreme terror ko yamna kiman badagi mai gi thamoi do lep khibane na adumaina su hai one of the famous ufologist amalai ko ufologist mana habagi matung ina alien jingna kano se jigi se abduct to boirangani na hai abduct tawraga moise da daida experiment tawrangani mangonda experiment da ma je survive to bangam da badagi sibadagi saigi alien jingduna la aga hojegi coal pile gi mathak tu da thadaram boirangani na mana de advine hai hojik phoba mayam na khangdri jigi do grocery laibani alu laibani na chakhraga mana 40 kilometer sigi kano mathak sida coal yats ki coal mathak sida kamaina leramino hana haibase kan hambong na hojik khangbangam de adagi ma su dress zong one differently set lerame mi mai gi nataba mi atopagi kano coat suit ne mana achalamido aduga mai nga sagi masam kapa aduga mai gi horrible dead look to sije hojik phoba dum mystery ore lai aduga mai gi ointment du su dum hojik phoba dum thiba phangda laiba sigi case yam tina famous oibidagi mayam atopa praja singna dei public na thajari je alien na abduct tawbani habase thajaraga le aduga atopa hedi saina thajadaba mi singjida mamu mayam na question tawri je hujik 2025 ne 2025 haise forensic amasung scientist ki kanoda yamna chakhole ko science ki field da adubu hujik phokba nga sai green jelly ointment se asi je kari substance no haibase hujik phok khangba ngamdraga lei sai gi police elendo jigi phangba nupa se mana di paranormal gi oiram dong male kana di thajai adubu nga sai gi jigi na asiba phangba se asiba phangba jigi hapta phadana mana thabak chat pasida pung ayuki pung manga sai sida UFO ma pai gi ba ui hai mana pai gi mana uba UFO se mana ye aga sumaina ubne khotpani hana mana mayam da public da release tawi adubu thajaba kharana thajai khata adagi thajadaba kharana dum thajade hauji phoba dum mai gi date se mystery oina dum lai aduga ngasai gi substance ju phoba scientist na kana thigali hedi karai dagi lakpa pot no na adi mayam ai gi wari je side lo sinjarge mayam nagi wari sinu ngaragadi like to view share to view subscribe to view mathangi wari da muk thenarasi ko bye